Як освещение студия мешаванд. Бачаҳо нигоҳ кунед чанда. Якта 100 ватта. Якта 100 ватта. Боине якта 50 ватта. Трубарави. Якта 100 ваттаи дига. Як штатив. Як 100 ваттаи дига. Як 50 ватта ва зелёни фон. Зелёни фон. Ҳози ҳамаро гирон мекунем, мебинем чӣ хел будаи. Чӣ хел. Ана ки залла шид. 100 ватто. Ки залла шид. Ана хел шуморо метонен балогирӣ кунед. Диден освещение чӣ хела. Зелёни фона хеле гаштем. Баъд охир якта ёфтем. Як комната холӣ буд. Ҳозир ҳамин зелёни фона хушвақт сахт кардистам. Ин хел я прожекторон, ин штатива камтарак болтоша кӯдако уй кардан дига наёфтем ша. Короче инам хел бачаҳо. Шуморо барори кор раҳмат ки тамошо кардем. Анам хел. Нахаридам барои ёра чӯб гирифтам. Нафик гуфтам бо сум бисёр сарф кардан, бо вай чӣ кардан. Нера дидеси обычный чӯб. Обычный труба. Так что бачаҳо шуморам ҷунбидан асар кунед ютубда.